impilo yeMakhokoba ngiyayithanda kakhulu. Hi, welcome to Makriza Made Me Cook. My name is Prince Ivan Mashang. Thank you for clicking on this video. So we're here in Makhokoba, 11th Street, and you can see behind me that's number 77. So we're here for a special reason, and we're here to experience some township tourism here in Makhokoba. If you remember, once did a video with Dr. Malinga where we were exploring ways in which you can tour in Gulmane township. So we got a call from one of the community members and like, don't you want to come experience a beautiful township of Makhokoba, which is Bulawa's first township. So we're like, yeah, definitely would come and experience it. So we'll be spending some time here in Makhokoba, just behind me here. So we're going to sleep, going to learn about the history, the culture, and also the food of this beautiful place. Welcome to the show. Makhokoba indawo enhle kakhulu. Yabona abantu abahlala eMakhokoba into yabo ilula uye edrobheni siphoza sihambela singagadanga izimoto ayibubuhle bangikhona oboqala. Okwesibili eMakhokoba iduzane ledorobho. Njalo yikho sizwa abantu besithi eMakhokoba kulamatsotsi akulamatsotsi abazithiwa kuseMakhokoba abantu bavela kumalokitshi amadala bebuya eMakhokoba. Because khonapha nxa sihlezi eMakhokoba ungeke ubone umuntu ebamba umuntu inkunzi umkhange owalapha. Ungabona umuntu okwenza bevela kwindawo so ibaba buya legama elibi. Because isikhathi esiningi thina sitshona khonapha ungakhangela umuntu uyabe senza into abantu bemkhangela uyabe engaveli khona yeah but ukwenzele eMakhokoba. Ngesikhathi ngikhule kulama playgrounds eMakhokoba, sasilama swimming pools, kulemjingo, kulakho konke vele ama entertainments abantwana. Ema youth center kule Thabiso le imhlangeni kulapho esasidlalela khona, but especially abemhlangeni kwakuyilaba abahlala kubo 2nd, 3rd, 4th Street. Thina esingapha endaweni ezingapha eyethu yayiThabiso Youth Center. Ngesikhathi sakhona kwakusilama mistress, kwakusiba lo mistress lo ma teachers asifundisa ama games. Every time nxa sivele esikole sasisesikole ekuseni, but emini singaphuma sasiya kuma games, kwakulama games achiyeneyo, sasigida isichikicha, sasilama games lawo ku abo madayiza, and then sasile Eastern Square kwakusenziwa ama bioscope, kwakule bioscope yekuseni eka is it 9 or 10 esasingine ekuseni, special abantwana kuze kuba le ebusuku ama-days akhona ngiyawakhohlwa but kwakuyi-Saturday I think le Tuesday kwesesikhathi ebusuku. So impilo yeMakhokoba mangamabi mina ukukhweni kwami ngayikholisa ngayithanda ngoba zinengi into esiyazikholisayo lapha eMakhokoba, ama entertainments ebemaningi. Then across nxa usiya eMarine Roma lapha uyakubona eSt Patrick's nathi kule church le yamintu seyichaka yabona ngisho ispace lo kuya wawulo indawo wakufakela wawufence le sharp wawulo ku10 mawo yamazi oyini lokuzona unyisa sugisa wawuqala ligijimisa ugijimisa liphansi likufuqa then seli sasithi ngathi 10 mawo singathi wo then seli I think isikhathi wakugijima ngena phakathi kwi10 mawo. Ngangithengisa eMkambo, nganginika itarget ngumama ethi enganika umumbi idazini yomumbu ethi mntanami hambe ethengisa umumbu lo, umumbu lo ngaphela usukwazi ukuthi usuzuze itiki yakho yokungena ebioscope eStandi Hall. Ngangimeka sure ukuthi nxa lapho engihamba khona ufuna ungafuni nza forcela ukuthi uthenge ngisenze ukuthi ngizuze itiki leyo. Kwakuthi nxa kungela sikhathi sokuthi kumbe ngiyathengisa sembona lapha bana ke lami denye sasihamba sifika eBig Power la. EBig Power abadala babebuya lapha bezonatha utshwala babhayisikili besigcinisa amabhayisikili. Uzagcina ibhayisikili ukusukisela ngama-11 ngama-lunch lapha sisitshintshana umunye sale kugcinele siyakudla uphenduke uthi nxa uphenduka lapha umelele umdala uzaphuma enqe ngama-5 6
esephuma eBhawa kungama weekends lawo ethi nxa sephuma lapha lekuliye kumbe itiki kumbe 6 space ngoba imali sasiyisebenza ngaleso sikhathi uthi uzuze isheleni kwakunzima ukuthi ulithole wathi nxa ungangena ule 6 space okwazi ngiyabhadala itiki ekungena eBhayisikopho itiki ngiyathenga ama fat cook laba basebesithi ngamagwinya kathesi kwangamaGwika kwangama fat cook ngaleso sikhathi yosa siwadla ayithengiswa lapha ko cinema ikole uyikoka kulelo lokuzeni isitolo phakathi wawuthi nxa uhlezi khona phana nje lalisenza ukushare hlephunela nomunye lo hlephunela lo hlephune sikwana sonke sasigabantu sasibambene lo lalo wayengubhuti wayengusisi kwangena lokho osokuzenzakala kulezi insuku sasithi nxa sidlala ubone usisi vele amakhulu wena uncane lingena indawo ezinengi lidlala macatshelana lithathe ngama plastic izivimba khona phana kungela kuganga kungelani kodwa ungathi uyakhangela kwasuku kuzale umhlaba sokuchiyena usafani nalokho okusenzakala kudala. So makokoba, the derivative is from the word ukukokoba. So it's to walk and bend with a stick, traditional stick or cultural stick, which we call induku ngesindebele. So this was in reference to the native commissioner who used to walk and bend using that stick. And additionally, if you take that stick and just hit it on the ground, it produces this sound, ko, ko, ko. Then this is where makokoba came about. So where I am standing here is also a cultural significant place here in Makokoba. This is a big bower. You can see that sign there, or what's known as Goma Kumalo. So the majority of the beer gardens here in the city of Bulawayo, starting here in Makokoba, we've got Makokoba and there's Madlodlo, were given to women, and women were the sole custodians in brewing amasese, or what's known as umkombot. On weekends, on Ngomgqibelo, you used to have people meet here as a community, especially those who used to work Emayadini. We call this Emayadini in Zimbabwe, but I know in South Africa it's known as Ema Kitchen. But Emayadini in reference to the big yards in the low density. So people who used to work that side would meet here and come with their family. And people just enjoy. So it wasn't mostly on the alcohol side, but people finding a place to meet and share their culture and share the stories that would have happened during the week. Imakokoba kule big bower, imakhumalo le Madlodlo. Abantu babesithi nxa bevele emsebenzini especially ngeSaturday. Sathi labantu abasebenza emayadini. So abantu abasebenza emayadini babe offer Saturday Sunday. So isikhathi esiningi indawo yabo yokuphumulela ukuthi bakholise nje bakwejise kwakuyimadlodlo le makhumalo kulapho bagejisa khona kwakusiba lama entertainments futhi phakathi khonapho kwakusiba labantu kulesichikicha abantu abagidayo kwakusiba lo mganda ukhona omnye umdlalo okuthiwa ngumganda and then kube lama bona laba ama entertainments ingoma nje abantu bezigidela phakathi. Nena bona ngimere elobhunga primary lapha kulokunye uyile kuzweni kwakuthini uyindlu komakhaya yasala mathinga ama 81 82 yazothi zakazi umuntu ocabanga ukuthi structure semisa ngazo zathizilwa ngokunye lapho uyistyle ukuthi Makokoba evele kwezinye indawo yayinjani. Ya ubuhle beMakokoba nje uma sitsho ukuthi hayi kade Makokoba yinhle kusukela la kudala sithina sithi inhle ngoba vele sikhulele khona. Imbali ngingathanda ukuyichasisa umkambo weMakokoba market ngoba yiko lapho ngazani ngisebenze khona okwempilo yami yonke ngile over 50 years ngikhona lapha eMakokoba market ngithengisa kwakule abantu babethengisa impahla laba bayibo abaqalisa lapho kuthiwa ngamakasai yibo abantu baqalisa ukuthengisa emkambo la amakasai kwazobuya thina sonke ngokubona ukuthi kona nasiyaziphandela saba ngabantu imihlobo ehlukeneyo sithengise eMakokoba lapha iMakokoba le umkambo welfare nisizwa besitsho welfare yakha ngo1952 nxa ngaphambanisa welfare eMakokoba sile ndawo njengemkambo
lapho thola khona into ezilungiswa ngezandla like amaqhaga ini lokunye kwesinto okudliwayo nje ukwelapha. And then suke lapho siya njoba libukhangele emakhokhoweni into eziningi kade sukule emakhokhoba laba abalungisa amabhara ngokunye lakho okusincedisayo ukuthi abantu bengasweli into yokwenza yobona isikhathi sakhona sinzima kangaka. Mina ngokwami hayi I'm a retired man, angifuni ukusebenza kakhulu, ukusebenza khona okulingeneyo. Ngiyahlanyela usaba lwami lapha ubuye abantu bathengisele ngokunye lakho ngenza bebhizi ngacabangi kakhulu lokuthi ngilinde nje ngithi zahola imali yenasa ngihola imali yepensheni khona kungasoze kunsisi. Okakhathesi kwavulwa kulomkambo omkhulu ushashe renkini ngale kuthengisa ukudla kwesintu, yonke into oyidinga ivele emakhaya elinywa umuntu wesintu uyayithola khona pha. So ukuthi silemkambo lapho kuthengiswa khona imithi yesintu njengathi njoba singabantu ukuthi vele nxa udinga usizo especially uhluziyele emakhokhoba emkambo lapha bayakudirect ubuze khona phana bayakudirect ukuthi hayi nxa ufuna ukusizwa ngalokho nansi isihlahla esingakusiza. Lapha emakhokhoba sihlezi indawo enhle, kule ndawo kule bhawa, kule ndawo ezithengisa utshwala, kule ndawo uthengisa igwayi ugwini, kugcwele nje khona emakhokhoba. Nxa umuntu kodwa ufuna ukuzothenga abuye ezothenga into zonke ezikhona lapha emakhokhoba. Emakhokhoba kuhle ngoba into eziningi ziyatholakala la emakhokhoba. Kulomkambo isupermarket ikhona lapha emakhokhoba. Phakathi emkambo lapha sinezinto eziningi ezitshiyeneyo, amabele, esithwala, nyawuthi, uphe ophoko kwesithwala, umthombe upheka utshwala, impini zokupheka, impehlo, impini ezincane ezinkulu, inkomane zokuseseka, konke imthanyelo silapho lapha emakhokhoba. Umuntu ongakaze lapha efike lapha emakhokhoba ngiyamxwayisa ukuthi engaza ezofika siyamnyamukela kuhle njengomuntu emzini nxa indawo engayazi simtshengisa izindawo eziningi ukuthi lapha endaweni le kulalokhu lalokhu 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 angeke phambaniseke ndawo. Yeah, actually, calling the day today, first day. It's feeling a bit chilly, it's cold here. Just standing by the ground that's adjacent to a river that's known as Mazai. So I think taking that name from the eggs, Amakanda. So yeah, done for today. Just going to head over there at home, just rest. Feeling a bit tired today. Tired but also enlightened. Got to visit this part of Makokoba that's adjacent just to Luveve Road and just adjacent to Erenkini. We went to Mkambo, saw some of the people that we had interviews with last year, bought Intolwane Mkukutu, and also bought a more that I'm going to mix with a starch that I'm going to cook here. But I just want to go just download some of the footage that we shot today and start editing some of the photos. But anyway, I'll see you tomorrow. Let me go sleep. Ngifika lapha eMakokoba ngo-1957. Into engizaziyo esasizisebenzisa angabe kuyikuthi kona siyabhoda ngibenza litshengisa into yokuqala ama-toilet ukuthi lapha kwakule toilet, lapha kwakule toilet, sisuka ama-toilet siyongena amabhavu lapho sasigezela khona amabhavu ngilitshengise ukuthi lapha kwakule bhavu, lapha kwakule bhavu. Sisuke lapha amanzi sasisikha ezimpompini kwakusithi ngomgwaqo njengalapha laphana kwakule mpompi amanzi lapho sasisuka khona ezindlini sisiya kukha amanzi iMakokoba le. Mina thini intanga yethu group yethu yabafana abaningi sasibramela uBramo ubhotshele newspaper then ubhotshe kuhle kube kurepini wavela ukuthi mama sempisi bithi hayi nasi newspaper la suBramo sufaka ngaphi subhoqa kuhle sisiya bosela ngaphi eBhini
So sasihlala singakwezinye izindlu sasihlala singakuyi abafamily zethu. One kulo munye obelo kulo muntu labelemuli yakhe nga kulo munye lemuli yakhe. Yabona isitala senisana segoli emarketini but thina kwangwathi kwakudivided but lalibona selibaningi. Angazi abantu ababecontrola njani ngesikhathi segoli. Ubone likwana kumbe kwafaka ibhede lona ufaka izitina kumbe then abantwana bekwenza kunjani. But ukuganga lokho okuningi lokuthi sasingawu but ukawuthi sasisiba covered ngoba thina ifamily sasise. But isitala ku-100 lo mdala wayengapha wayengoba umoya but angazi wayela abantwana banga. Thina ipolisa sasilazi ipolisa sasilazela ngeli ka city council. Amapolisa la agqoka amabhlue kathesi lawo. Bona babegqoka amakhakha awuthi libona la likubopha nxa uphamanisile. Lali lipolisa. Laba besethi RP babesinxa sebebuya labana basebeqedile umsebenzi sekubophile sekuvalile. Yo amapolisa sasiwaziyo sasiwesaba. Babesethi RP vele engabonakala imangamanga. Awuthi nxa ubona izethi RP lwazi inkala kathe indawo. Sasuka lapho abazodiliza ke basebe extenda lezi lizibona kathesi ukuthi sebe extendile. Thina sithi ba extenda lanxa kukuncane kodwa ba extenda ngoba indawo sengazani inkudlwana kathesi sebesenza ukuthi kuhlale abemthatho kathesi hayi sekungumuzo omuhle sibili ngoba lanxa sihlezi sesikhululekile ngaleso sikhathi kwakunzima kwakubizwa kwethiwa ko 4 boy kuhlala abantu indlu imbhede engu4 so kwakuyisikhathi sangikhona ngoba vele kwakungakabi lokuthi abantu babe bengekho abaningi edrobheni. Abantu kuba baningi edrobheni baqalisa ukuba lapha ngesikhathi impi iphela ngoba ngaleso sikhathi wonke umuntu wayesebenza esazi ukuthi inzalo ekhaya. Ikakhulu nxa kusithi ngoDisemba lapha abantu babesithi nxa kungavalwa emafemu lapha kusale edrobheni kungasela muntu. Amashabhini vele ngangibonga kakhulu lana umalunga kuParliament esithena legalize shabhins ngoba yekwazi emashabhini kukakhula khona izinto zonke abantu abaningi bafundiswa amashabhini kudlalwa insoro kusenzwa ama draft the politics yaqalisa khona phana emashabhini. Wazi babuze bona abadala bazakutshela ukuthi imakhokoba akula ndawo engedlula imakhokoba enxe indaba engaba kuphali imakhokoba ingaba imbari Harare ngoba layo ya indumela efana nemakhokoba ngathi imakhokoba imbare same one and the same thing yonke into eyayisenzakala ngale la ngapha kuyafanana. Ya nxa ebuye emakhokoba indawo enhle sibili but kufuna ahambele abantu abahlala emakhokoba ema-ascote bemtshengisa khona ukuthi ezihambele yethu kungaba nzima kuye but hayi isikhathi esiningi emakhokoba kulungile kuthuli especially emini akunjengako izindawo esizwa ukuthi bangenelwa ezindlini like oBokotri Park because indawo yethu iminyene so singabona umuntu ohamba siyananzela ukuthi umuntu lo kasowa lapha bisi kuyancedisa la ukuthi siyazane njengoba indawo ukuthi community ncane. Yes ngiyabonga kakhulu. Hayi okunenge ngakutsho emakhokoba yikuthi imakhokoba imnandi lakhathesi mina lokho ngikhoze kwasemakhokoba ngoba still lakhathesi loba nihlezi phandle khonapha ukuhlala phandle kwami kuyangi-entertainer ukubona abantu ukukhulumisana labantu nje impilo yemakhokoba ngiyayithanda kakhulu. Ikuthi abantu lingaba baningi endaweni ukuyiphatha kuba nzima ukuthi ibukeke lingabona ungazani ingcolile kayingcolanga ngumsebenzi wakhona. Le indawo yayisaziwa ngokuthi khona nama-tourist abavele emazweni bakuthiwa hamba ndiyobuka emkambo sisathengisa impahla kuseselezinto kusesekuhle ngaleso sikhathi angifuna ukuqamba amangale yena nxa abantu bangasola ukuthi kanti utsho ukuthi thina siledodi ngaleso sikhathi kwakusmart emkambo. Ama-tourist babesithi nxa bevela kwenye indawo amanye amazwe kuthiwa hamba ndiyobuka emkambo. Yena kathesi bangabuya bezobuka ngokuthi ngoba konke esikwenzayo thina sithi kulungile ngokuthi ngoba iko siphila ngakho ukuthi sikhona sibe ngabantu. Siyabonga bakithi
asibeni lempilo yokuthi ngokwethu ayisiko kwabani lokhu ngokwethu. Ngithi nxa sengikhuluma ngendaba zama-sports lezi sasisiya e-swimming pool. E-swimming pool ePapafile swimming pool lapha. Sihamba ngezigaba kwakusithi nxa kuyisikhathi sama-club sihambe ngama-club, ngesikhathi sesikolo sihambe ngezikolo. And I was a very good swimmer. Ngathi one day sisenza ama-competition ngawina ngama-miniature trophies lokhuya. Ngisuka khona phana le excitement sithi ngifuna tshengisa umama i-trophy yami engiwinileyo. Ngahlala lo ngabafana okwakungezwa lapha eMzilikazi. Omunye wakhona nakade sinokho ngimazi lebizo. Wayethiwa nguVeriyo. Omunye wayethiwa nguMastaff. Bambamba eMzilikazi primary school khona phana ngisithi ngiya endini ukuthi banshaya banthathela i-trophy la. Hamba all the way ngaze ngafika endlini ngikhala. Kodwa ubuhlungu lokho ngakhula ngilabo to the extent ukuthi ngathi sengikhulile sengivuleka amehlo. Sesingena emabhoreni lapha sesiyabukela amabhora oWayilenda Zimbabwe Saints usayi-Mashonaland United. Ngangiyisitown support eMashonaland United. Ngazobonana laye nalowo muntu wanthathela i-trophy lana. Ngambuza ngathi usakhumbula yini ukuthi wanthathela i-trophy yami wena? Ngathi wathi ephendula wathi kwakuyisikhathi sempi kathi njengoba usukhulile lapho sengikhulile. We shook hands kwaphela. Kodwa ngathi doda ngawuthi i-trophy yami yambisa wathi lokuthi yangaphika ngisakwazi. Yabona kwakuyizinsuku lezi ukuthi lokuxolelana sasixolelana. Kodwa ukuthi ngiphume eMakhokhoba ngilomuzi wami engihlala khona kodwa eMakhokhoba ngithi ikole ama-roots ami. What done here in Makhokhoba, it's always an experience to come learn about the culture, the food, and this history of Bulawayo's first township. So I just hope with the participants that we spoke to, that you also learned something about the history of Makhokhoba. Although the time that we spent here is very limited to discover in depth about the history of Makhokhoba and the cultural significance of this place in the city of Bulawayo. So you can watch this video also on our website, makrizamademcook.com. So thank you for watching. It was nice staying in this room here in Makhokhoba, experiencing some township tourism. Thank you for watching. My name is Prince Sivalu Mahlangu. I think it's time to go home. I'll catch you on the next one. Towoza.